brini ništa. Ma da ga umila reći puno puta. Neće biti problema. Ne zanima me što hoćeš. Ja sam s tobom završio. Imali smo dogovor koji moraš napraviti. Zadnji posao nisi napravio kak treba. Donio sam ti što je bilo u sefu. Nije bilo ni pola. Je li bilo previše ili premalo, nije moj posao. Gledaj, znam da si malo pretvrdoglav da shvatiš da nemaš izbora pa ću odmah prići na stvar. Vjerojatno si skužio da ti se sestra još uvijek nije vratila doma. I neće ako ne riješiš te dijamante. Molim te požuri jer dečkima se dosta sviđa tvoja sestra i ne znam kak dugo ću ih moći sprečavati da se ne poigraju s njom. Ubit ću te. To znači, jel da? Daj se opusti malo, kaj ju odmah prijetiš. Ako ju takneš. Ako ju išta... Hoćeš da je odmah počnem rezat pičkati materina. Nemoj se sa mnom zajebavati. A šta se tiče posla, sve znaš. To je tvoj stari šef. Za njega si krao, sad ćeš krast od njega. Detalji su ti na papiru. Javi se kad si gotov i nađemo se kod skladišta. I gotovo. Sutra krećemo. Stvaram svijet iz početka, na bit stavim crnu kutiju i ničem sloba kolic kao ni nali, to je previše. Ne mogu ni svih, svaki ljudi bili su, jesu i dalje će bit praznih momenta, ostavi moja djela. Polako trulim, gledam oblačno nebo i ja konačno šutim, dao sam vam živo biće, a sad ga moramo ubiti nikada. Zato skrivam se u Lokmanovoj rupi, koliko godina vam treba do nas, kroz ovaj sveti put koliko života danas nađete u svemiru. Ostavio sam putokaz dolje u brodskom dnevniku, al ništa vam ne znači, napisan na mojem jeziku, nastrojen pjesnik u intergalaktičkoj oazi. Nastojim na spasih, al boje se tamne tvari, male stvari nisu male na ovom planetu laži. Sve ovisio je Miki Turko, strast je naziva, strah te gazi. Žele mi uzet glas jer stvaram svjetove za organizme iz niže kaste. Zvijezdano dijete bez imena, mjesta i klase. Kada odem dalje stvaram isto ko Frederik Myers. Signale sa one strane šaljem u letu i nastavljam projektirati kroz nečiju pjesmu. Eskalacija neobičnih pojava na nebu svaki put kad očekuju moj dolazak na svijetu. Pa to mali. Znaš kao oni kod tebe. Jednostavno uvijek napraviš kaj ti se kaže. Samo ti treba malo motivacije, a? Nije bilo teško, jel? Samo malo ćeš počekati. Provjerit ćemo robu da ne bi bilo pizdarija kao zajedno. Mi smo ti baš tu sad neke klope, pa na koji ćeš baciti neke u ključ. Nadao sam se da nećeš doći. Sestra ti je pravi bomba.
To je to. Pa idi pomalo jebemo mater, pa kaj ti se sve mora govoriti? Postani. Kaj se mene tiče, to je to. Seka će sad doći i mi smo gotovi. Idemo. Doviđenja! Znaš proceduru? Auto u jarak i spavak. Jasno. Gotovo je. Da? Dvoje te prate, je li obavila? Imaš podatke? Naravno da ima, da se sumnja. Čuo si? U redu. Ajde. Samo da znaš, ovo ti je zadnji put da ti budem sestra.
s dijamantima. Da, sve je prošlo po planu. Nije bilo problema nekih većih. Dobila je sve informacije, da. Tako je, da. Varka je bila uspješna. Ne postoji smrt, shvati, osim za smrtnika. Postaneš taj samo ako se bojiš smrti. Znaj, crna rupa, sinko, za mene je bila prvi znak. Dokaz ko ni jedan, a toliko šupljih mrzi mrak. Crpim zrak uzaludno, za slaba pluća. Ne mogu repat više, pa glazba mene sluša. Čeka me prazna kuća, slova spajem tuđa. Uz jednadžbe van ovog vremena ko rama nuđan. Cijeli heliocentrični sustav vidim u vašim očima, al ego je u sredini. Plavo nebo je privida mrake, svjetlost u biti, zato gibam na turneju ko zemaljski sateliti. Predugo sam tu ko stalaktiti, prastari šaman. Tako se osjećam zato i moram otići. Danas vodim svijet sa sobom kojeg želi uništiti. Gamad, jedna karta za Peru i ključ od zvijezdanih vrata.